Iyi ni episode ngira ya kabiri turi kuvuga ku bintu vyerekeranye nuko Uburundi, u Rwanda, abanyamurenge turi abantu bamwe. Twarabivuze cyane ariko kandi ntitwasiguye cyane kucerekeranye n'abanyamurenge kuko twabanje gusigura Uburundi, u Rwanda ingene byari bimeze hambere. Tuvuga ko Uburundi n'u Rwanda byari igihugu kimwe ariko gicemo kubiri, mbese gifise ubwami bubiri, ariko mu nyuma habaye kwikukira nibwo igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda byitandukanyije, mbese haba Republika y'u Burundi haba na Republika y'u Rwanda, niko byagenze. Ubu ngubu rero tugira tuvuge mbese abanyamurenge nabo kugira ngo ibintu bize ari bibiri, ibyo bintu biza ari bitatu nako bisa nkaho bifitaniye isano ridasanzwe. Nukuvuga abanyamurenge ni ubwoko butuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bukaba buri muri Sud Kivu, ni muri Kivu y'Amajepfo, aho niho abanyamurenge batuye, wenda muza Minembwe, muza Uvira, iyo ngiyo hose niyo batuye. Rero abanyamurenge bavuye, abanyamurenge rero baratubwira ko mu binjana bya 18, mu kinjana cya 18 cya 19 ariho abanyamurenge b'ubwoko bw'abatutsi ariho bagiye muri Kongo. Abantu bake bagiye muri Kongo mbese bivuye mu ntambara, mu bintu by'intambara no mu kubura ubwatsi bwo korora inka, bahita bafatiraho baja muri Kongo kuko muri Kongo hari imisozi miremire kandi iri mu bwatsi butotahaye bwiza cyane. Bahita bajayo maze bagiye baturayo. Bamaze guturayo bahavuye bahakunda cyane kubera ko bagize babonye ko ari ahantu heza ho kororera inka, mbese hashobora kugirane, hashobora kubakuza, kubatungira imiryango n'ibindi bituma babaho. Bamaze kuhaba niho havuye icyo bita abanyamurenge. Abanyamurenge n'ukuvuga niyo misozi bitiriye y'umurenge bitiriye, ariko mu iryo zina batoye basa naho banyegeje ko ubwoko bwabo ko kwita abatutsi cyangwa iki bita abanyamurenge, kuko iyo babandanya bita mbese abatutsi byari kubaviramo izindi ngaruka, ugasanga wenda baje guhohoterwa nkuko n'iki gihe biko biragenda, ugasanga baje guhohoterwa bakubitwa cyangwa bicwa kubwo iyo ntuza ubwo bwoko, bahitamwo kwita abanyamurenge. Bimaze kugenda uko nguko byahavuye baba nyine abaho ngaho, baturaho ngaho, haca igihe kirekire, mbese ibyo bisokuruza birapfa, abandi baravutse, benshi bisanze muri Kongo. Bamaze kwisanga muri Kongo rero niho havuye yuko abo banyamurenge bashaka ko babarekera ubwere igihugu bwabo nkaho nyine n'abanyekongo, kuko bisanzeho batazi aho baturutse n'ingene byagenze. Rero abanyamurenge baturutse mu Burundi, abandi baturuka mu Rwanda. Nukuvuga mu Burundi baturutseyo mw'ibyo binjana bya 18 bya 10 n'icyo kinyana cya 19, no mu Rwanda baturukayo mu kinjana cya 18 cya 19, bahuriraho muri Kongo kandi ntabwo bigeze bata umuco. Nukuvuga umuco wabo wagumye ari wa wundi wo korora, wo mbese bya bindi nyine bakuranye mu mico ya hambere. Ibyo bisekuruza byabo niko byagenze. Nta kuvuga ngo wenda ngo mu Burundi ngo abavuyeyo ntabwo bagize bafite imico yabo, ngo abavuye mu Rwanda bafite imico yabo. Oya, bose bari bafite imico imenye. Nukuvuga yuko kubera ko Burundi n'u Rwanda byari igihugu kimwe, nukuvuga Burundi n'u Rwanda bafite imico imenye. Ugiye kureba n'uburyo abakobwa batamba, mbese intambo za gakondo niko twabivuga. Ubu Abarundi, Abanyarwanda mbese bose batamba kimwe. Urebye amateka yabaye mu Burundi no mu Rwanda namwe, nukuvuga Uburundi n'u Rwanda ni nkaho ari bimenye. Nukuvuga rero duce dufatanya n'abanyamurenge nabo, abanyamurenge nabo baza kwiyongera mu bumwe kubera ko bafite mu mitima hamwe, bafite mbese gakondo yabo cyangwa se uburyo imyitwarire ni imwe. Nubwo wenda usibye ko abazungu baje bakadutandukanya mwobe wenda kubera ko ibintu by'amoko bakareba bakavuga ati uyu nawe n'uyu, ariko urebye imico, urebye imigenzo, urebye n'ururimi, turi abantu bamwe. Nta munyarwanda yaza mu Burundi ngo avugishe umuntu yange kumusubiza, wenda
nubwo twamucanga utuntu duke kubera ko wenda bivanye n'ukuntu abantu bavuga uburyo butandukanye. Na mu Burundi hari ahantu wagera bari barakubwira ibintu ukavuga ati si ibintu muvuze ni ibiki, kuko ari abantu bajya bavuga nk'akarorero ibigori ugasanga bavuze ngo ibisoya. Ni ukuvuga aho ni mu ntara zegeranye na Tanzania bakoresha ibyo bita igiha, ni ururimi rw'igiha usanga bakoresha. Naho ni ukuvuga yuko n'u Rwanda n'u Burundi nabwo ni ukuvuga indimi ntabwo zigenda cyane ngo zibe zitandukanye cyane. N'abanyamurenge nako n'abanyamurenge bose ntabwo indimi zitandukanye, ahubwo indimi zirinjirana neza zirinjirana cyane, ariko hakabaho utujambo tumwe na tumwe usanga cyangwa se uburyo nyine bagenda bavugamo ari byo bidasa. Ariko kandi no mu Burundi ibyo biraba ugasanga intari n'iyi ntabwo bivuga kimwe. Ibyo rero ntabwo twabishingiraho ngo hari ibintu ngo tuvuze ibishimbo Burundi rero bakavuga ibiharage, ntabwo ibyo bintu bisa oya. Ariko kandi n'izindi ntara nuko bigenda. So Abarundi n'Abanyarwanda turi bamwe. Dutegereze rero episode ya 3. Ciao, subscribe.